Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Başta gönül coğrafyamız olmak üzere uzaktan yakından dünyanın en güzel şehri İstanbul'umuza gelen siz kıymetli misafirler, beyefendiler, hanımefendiler, İstanbul'umuza hoş geldiniz. Kıtaları, denizleri ve insanlığı buluşturan İstanbul'umuzda 3 gün boyunca devam eden Uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumunu hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Varlığınızın insanlığın sesini daha da yükseltmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أيها الضيوف السيدات والسادات إلى هذه الجغرافية القلبية اسطنبول الأطيب المدن في العالم. أهلا وسهلا إلى هذه المدينة هذه اسطنبول الذي تجمع وتوحد القطاعات والبحور والإنسانية. وأتمنى هذا المؤتمر الذي مر 3 أيام من مؤتمر تركستان الشرقية أن يكون في خير للأمة كلها. وأقول لكم تحياتي ومحبتي وأقدم لكم محبتي وأتمنى هذا الصوت إن شاء الله يعلى من هذه المنصة. Kıymetli kardeşlerim, İnsanlığın en büyük, en yakıcı sorunu insanoğlu kadar eski bir gerçek. Göç, savaşlar, afetler, baskı ve zorbalıklar sebebiyle daha iyi bir yurt bulmak, daha adil bir ülkede inandığı gibi yaşamak için başka diyarlara, başka ufuklara göç hep vardı. أيها الضيوف كما تعلمون من المعلومة أن من أهم مشاكل الإنسانية وقديمة مثل الإنسانية تاريخ الإنسانية هي الهجرة النزوح بسبب الحروب والآفات والكارثات أو بسبب بعض الضغوط والاستبداد السياسية. الناس يتمنوا ويوجهوا إلى أن يجدوا مقر جديد أن يعيشوا بحياة أحسن مما هم عليه كما يستحق كرامة الإنسان. Ancak son bir asırdır, özellikle son 10 yıldır sadece yaşam hakkı için Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan, Libya'dan, Filistin'den, Doğu Türkistan'dan sadece var olmak için yapılan göçlere dünya daha önce pek tanıklık etmemişti. Bugün Birleşmiş Milletler verilerine göre zorla yerinden yurdundan edilen insan sayısı 82,4 milyona ulaştı. Lakin في أواخر السنوات الأخيرة في 10 سنوات من عصر من قرن من أجل إيجاد حياة أحسن من حياة يستحق كرامة الإنسان من سوريا ومن العراق ومن أفغانستان ومن ليبيا ومن فلسطين ومن شرق تركستان. الهجرة لا تشهد هي شيء غير مسبوقة العدد والشكل. اليوم حسب الأمم المتحدة يعني معطيات الأمم المتحدة النازحين من بلادهم وصل عددهم إلى 82 milyon و400 ألف. Acı bir rakam ama 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 1 milyon bebek maalesef mülteci olarak dünyaya geldi. Bunlar sadece birer sayı değil, her bir rakamın karşılığı bir can, bir insan. Her birinin ayrı ayrı hikayesi, maalesef ayrı bir acısı var. Kıymetli kardeşlerim, tarih boyunca bu topraklar, göçmenler, sığınmacılar için daima güvenli bir yer olmuştur. Son 3 asırdır Balkan, Kırım ve Kafkasya'dan gelen göçmenlere, son 1 asırda Türkistan coğrafyasından, Afganistan'dan gelenlere önce ecdadımız Osmanlı Devleti,
sonra Türkiye Cumhuriyeti sahip çıkmıştır. هذا رقم مؤلم جدا ولكن بين 2018 و2020 في 3 سنوات او سنتين فقط مليون ولد انجبوا اولاد حسب مليون شخص في تركيا فقط. وهؤلاء ليسوا ارقام فقط ارقام فحسب بل كل رقم يقابل الى قصه حكايه. كلهم يحمل الجانب وكلهم انسان وكلهم له قصه وكلهم له امل يعني مستقل. ايها الاخوه يعني هذا الارض اراضي تركيا اراضي الاناضوليه جاء في تاريخها دائما كانت ملجا امن للمهاجرين والنازحين لا سيما في اواخر الثلاث قرون في ثلاثه من بالقان ومن قرم وقفقاسيا النازحين الذي جاءوا في هذا القرن الواحد ومن تركستان ومن افغانستان في البلاد الذين ياتوا من جذور عثمانيه دولة عثمانيه. الان تركيا جمهوريه تركيا الان yani تكون بلد لهم. Kıymetli kardeşlerim, kalpler yakın olunca bütün coğrafyalar, denizler, ülkeler yakındır bize. Bunun için Doğu Türkistan, memleketim Konya kadar yakındır bize. Allah yakınlığımızı daim eylesin. Bizler aynı ırmağın kolları, aynı çınarın yapraklarıyız. Aynı boydan, aynı soydanız. أيها الإخوة كما أظن فهمتم هذا الكلام لأنه يتكلم لغة القلب يعني يقول أيها الإخوة عندما يكون القلوب قريب المسافات ليسوا بعيدين ولهذا الشرق تركستان هي أقرب لي من مدينتي بلدتي قونيا مدينة قونيا والله يجعل هذا القرابة دائما بيننا. والآن الأنهار نحن فروع لنفس الأنهار ونحن الأوراق لنفس الشجرة ونحن من نفس الجيل ومن نفس القوم ونفس الشعوب. Bugün Doğu Türkistan'da yaşananlar, Uygur Türklerine reva görülen zulümler, Ahıska Türklerinin dinmeyen vatan hasreti, Balkanlarda soydaşlarımızın yaşadığı baskılar, Suriye iç savaşı ve Türkmenlerin durumu. Dünya bu vicdanları titreten olaylara karşı kör, sağır ve dilsiz olabilir. Ama biz olamayız. Biz zulme rıza gösteremeyiz. Sizler sırf Türk olduğunuz için dilinizi konuşmaktan men edildiniz. Dininizi yaşamaktan mahrum edildiniz. Köklerinizden sökülüp sürgünlere gönderildiniz. Her türlü işkencelere maruz kaldınız. كل ما الآن اليوم كل ما يجري في شرق تركستان والظلم الذي يتلقاها ويتعرض الأويغور أتراك الأويغور أو أتراك الآهسقة الحسرة الوطن بينهم أو من البلقان الأتراك والمسلمون الذين يتلقوا الضغوط عليهم ومن سوريا الحرب الأهلية في سوريا ووضع المسلمين هنا التركمانيون. كل العالم هي لهذا كل ما يجري من هذا الظلم هو صم وبكم وعمي ولكن نحن لا نستطيع أن نكون صم وبكم ونحن لا نرضى على الظلم. وأنتم الآن بأنكم مسلمون وبأنكم أتراك أنتم منعتم من أن تتكلموا أن تنطقوا لغتكم ألسنتكم وأن تعيشوا حسب دينكم وقطعتم من جذوركم وأرسلتم إلى أجرتم وتعرضتم من كل الآلام والتعذيب. Ölüm pahasına, ölümü göze alarak dinimizden, kültürümüzden, kimliğinizden taviz vermediniz. Hicret ettiniz. Pek çok kardeşimizle birlikte Türkiye'de geldiniz. Uygur Türkleri kardeşlerim, ilk olarak bundan tam 70 yıl önce 1952 yılında İskanlı göçmen olarak kabul edilmişti. Kardeşlerim,
Türkiye'de var olduğunuz müddetçe kardeşlerinizin içinde huzur ve güvende olacaksınız inşallah. أيها الإخوة دفعتم ثمن ثقيل جدا رغم كل التهديدات عن الموت والقتل لم تتنازلوا عن دينكم وعن هويتكم وهاجرتم مع إخوتكم وصلتم إلى تركيا. وأول مرة في تركيا أول الهجرة التي حصلت في تركيا قبل 70 سنة في 1932 حصل الهوية أو المقام النازحين الساكنين في تركيا أعطيت لهم هذا المقام. أيها الإخوة ما دام أنتم في تركيا دائما ستكونوا هنا إن شاء الله آمنين ومستقرين. Kıymetli kardeşlerim, İstanbul'umuzda 1.300.000 yabancı bulunuyor. Ancak bizler için ülkemize sığınan Türk soylu kardeşlerimizin yeri her zaman farklı, her zaman özel olmuştur. Kardeşlerimizin yabancılık duygusu çekmemesi, kendilerini evlerinde hissetmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü biz kardeşlerimize yabancı gözüyle bakmıyoruz. أيها الضيوف الكرام نحن في تركيا الآن في 1,300,000 مهاجر أو أجنبي ولكن بالنسبة لنا المهاجرين المسلمين والأتراك لا يعتبروا أجانب. مقامهم دائما يختلف عن الأخرى ونحن لا نريد إخواننا أن يتلقوا أو يحسسوا بالغربة هنا ويحسوا كأنهم في بلادهم وإن شاء الله سنوافق في هذا الخط لأن نحن لا ننظرهم بعين أنهم أجانب. İşte bu amaçla 2017 yılında Göç Kurulu'nda tarihi bir karar alındı ve Ahıska Türkleri, Uygur Türkleri, Batı Trakya Türkleri ve Bulgaristan Türklerine süresiz ikamet izni düzenlemesi kararlaştırıldı. Ayrıca Türk soylu kardeşlerimizin kimliklendirilmeleri için her türlü kolaylık sağlandı. Yine Türk soylu kardeşlerimizin kurumlarımızdaki işlemlerinde zorluk yaşamamaları için başta ikamet izinle ve bununla ilgili ve diğer tüm işlemleri tek çatı altında birleştirdik. ومن أجل هذا في 2017 في لجنة الهجرة في تركيا يعني في اسطنبول أخذنا قرار الأتراك الأهسقة والأويغور والشرق تراكيا غرب تراكيا والبلغار سيحصلوا على إقامة دائمة. ومن هذه الإطار أيضا كل الإخوة الأتراك سيعطى لهم الهوية بكل سهولة. وأيضا إخواننا الأتراك سيتلقوا بدون أي صعوبة كل الإجراءات الإقامة الاستئذان للإقامة كلهم توحدوا تحت مؤسسة واحدة. Ve biliyorsunuz o tek çatı altında birleşmenin somut ifadesi 11-11-2019 yılında Dünya Ticaret Merkezi'nde Türk soylulara özel hizmet ofisi faaliyetine başladı, devam ediyor o günden bugüne. Artık bu kardeşlerimiz herhangi bir randevu almadan, burası önemli, herhangi bir randevu almadan bu merkezden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. Bugüne kadar İstanbul'da bu ofisimizde 16.788 Uygur Türk'ü kardeşimize kimlik belgesi düzenlendi. Aynı zamanda 5.568 Ahıska Türk'ü, 3.567 Batı Trakya Türk'ü, 2.361 Bulgaristan Türk'ü, 4.616 Azerbaycanlı ve 6.599 Irak Türkmeni kardeşlerimize bu ofisimizde özel olarak hizmet sunuldu, sunulmaya da devam ediyor. ومن هذا الإطار أيضا أنا
يعني مؤسسة أو جهد آخر في 2016 في المركز التجارة العالمي. كان مكتب الخدمة للأتراك بدأ من هذا الوقت، من تلك الوقت تلك الإخوة بدون أي موعد سيتلقوا سيتناولوا كل الخدمات. ومن هنا في هذا المكتب 16788 أويغور أخذ هوية. ومن هناك أيضا 5568 تركي أصلي أيضا، و3567 من شرق غرب تراكيا، و2361 تركي بلغاري، أو من 4616 من أذربيجان، و6599 من العراق، تركمان العراق، يتلقوا الخدمات من هذا المكتب. Değerli kardeşlerim, Uygur Türk'ü kardeşlerimizin vatandaşlıkla da ilgili taleplerini değerlendiriyoruz, biliyorsunuz. Bununla ilgili Zeytinburnu Cevizli Bağ'daki nüfus müdürlüğümüzde bir birimimiz var. Şu an bu birimde Uygur Türk'ü kardeşlerimizin vatandaşlık işlemleriyle ilgili süreçleri hassasiyetle devam ediyor. Bu duygularla Türk soylu kardeşlerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri adına yaptıkları çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunuyorum. والآن في زيتنبورن في محل منطقة زيتنبورن إدارة النفوس في جويزلي باغ بدأنا هذه الإجراءات، والآن في تلك الإجراءات يمشي هناك. وفي هذا المكتب الإجراءات الجنسية يواصل. وفي هذه الحسيات يعني أريد أن نشكر لوزير الداخلية الأستاذ سليمان صويلو بأن جعل كل هذه الخدمات أحسن وأسهل. Yine İçişleri Bakanlığımıza, Göç İdaresi Başkanlığımıza, İl Göç Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu çok kıymetli uluslararası sempozyumu düzenleyen Doğu Türkistan Ülema Birliği ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'ne, dünyanın dört bir yanından 40'a yakın ülkeden gelen tüm katılımcılara bu şehrin hadimi bir kardeşiniz olarak yürekten teşekkür ediyorum. İstişarelerin hayra vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. من بين أول طبعا وزارة الداخلية وإدارة الهجرة لإسطنبول. وطبعا هنا أشكر كل الشكر، يقدم كل الشكر لاتحاد العلماء تركستان الشرقية وكل المجتمع المدني تركستان الشرقية الدولية بهذا الاجتماع وبهذا المؤتمر الذي يعقدوه الآن. وأتمنى لكل العلماء الذين يساهموا في هذا المؤتمر من كل 40 بلدة، وأتمنى كل المشاورات والاستشارات هنا يجعل ويجعل كل الخير، وأقول لكم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.